یکیش وام بشین ما بلا bir saatte dibêje kaşê bêrkelê tamam كاشي بيركل ew jî wek çiyakê bes vî navî tê naskirin dibêje li kîjan bajayê Rojavayê Kurdistanê ye توقعاتي من العفريني gaz ihtimalat aşır bêjim dibêjî Kobaniyê Amûdiyê Dêrikê Serêkaniyê yani Efrîtê tı de bu ايوه كاشي بركلي اكيد والكوباني شبرنا فيولو خياتك dibêje we ya kîjan bajayê Rojavayê Kurdistanê dibêjî li Kobaniyê ان شاء الله الكوباني tu nema digware نوع خبز كوباني كوباني Valla her bir işler. Şu an bir Kobaniyê. ساعات Ew te gahê te setire bes te wilo got. الجور نافي بس شو مش ما مشتر قوم قو عفرين دورا كده قو عفرين تنام قو كوباني Berê her bir işler tişim sekete mi xelata kepte. Kerem kef xelata teye. ساعتها Birasî berên hajî meşiyekî pirsî bersfa rast neda. ايوه ساعتها واخوش ومالا وافا وبروجرامي وقوت بيم سباس دكن ومالا وافا Saeta te jî xweş bika gotina tenî daîriya televîzyona mer tu çi dixwaz bêje. والله مسباسيا قناة وتكن برجي وسباسيا قناة روناهي جدكن ووقوت بيف قناة يمني وان شاء الله سرما محسوبا وام سرما محسوبا وان شاء الله بسر كيفن وقفان اعلاميه جزيره وعربيه يعني وروداو يعني كابشي خويش ما يعني شي كثير يعني كوادري ما الحمد لله هنا واعلاميه ما هنا وقوت وخيرها بفر يعني ان شاء الله ما بسر كيفن وبسر كيفن Eyvallah inşallah şu kadar televizyona me jî giş televizyonê gelin. اري Çi ronahî be تلفزيوني çi ملتن çi rojava be yani nûçe TV jî nehvebûyî yani ew jî bike da malbatê şehîdayê pisaya xwîna şehîdayê yani pisaya wan ciwanayê ê goçanê xwe veda kirin goîro gomvêrekê sekînin û ev saziya nagom avad kirin. سباسيا وان وصد حزار رحمه الجوري شهيده به والانساني فقير وكادح به وساعتها وخوش وقت بهونش ملتن وملت شوي يعني او مش مالك انه هبدو تكملين يعني وقت بفسيفساء عم فسيفساء ان شاء الله سباسيا وات كنديس Saat ateş xoş ben keyf xoş bir saat saat xoş. ساعتها وخوش Hele.